Jibril, labbaik ya Rab. Faisal rida alam tahun datang. Arya ongka apa toron derajat? Ongka kali itu. Iya. Ongka lah. Periksanin boleh. Mikail, labbaik ya Rab. Dalam apa Faisal rezeki tambah ada banjar, tambahin. Mak baki adanya ke malaikat karena jaya pon dingin malam nisfu Sya'ban sampai ke bingkeng kak dinto iteliti pun malaikat begitu. Ke pesan minta panja usahan dari manja. Terus dah. Israfil, dari apa soalnya? Musibah ni tambah ni manja. Ampun. Azrail. Oh hari ya bagi nepot dah. Dari matullah semate Faisal. Bentar nama. Tapi itu semua atas izin Allah, bukan malaikat yang menentukan. Maka ketok palunya jawab Allah. Kita sebut ke Khalid Dahwi. Kamu masih bener nih kan? Pada tak tahu ya berengga ipriang. Itu penting lebih keterangan. Makan ngomong makan ni ke babenya mian minta ke Allah. Babenya via Quran saya. Mon saya ngubah nasibnya kan baca bacaan ngubah nasib. Apa? Solawat. Babenya mau solawat demikian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman kapina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Terserah dia. Baca pun. Pas mari baca solawat, matol. Sekedar roh. Kong ke akhir derajat abdina. Pelancar akhir rezeki abdina. Baca waki dari pelai. Pas terakhir tambahin nomor abdina. Pas memang ucap. Masa itambai? Hei, sandi umur Allah. Senentuaki Allah, semati Allah. Mun Allah le berkehendak nambai. Siapa sih kira? Amian mak mulai duma kiri itu. Pada gulan di perusahaan. Napa nyaman perusahaan na gula? Musleh sejati. Ini tak apa jangan kau sabrina nyaman. Pas akhir gula mengadakan rekrutmen. Masuk pegawai-pegawai, keng benda tukang ngetes. Tukang ngetes ini kan, pas ternyata benda si Noro, Ranizar Noro ada. Mau tanya pelulus. Dari keranuna tak lulus. Paman bagus dia yang jadi gue di sana pelulus kira. Siapa kira? Tak baca kok. Bener, bukan malaikat, neraka kan ini. Allah siapa? Lah ke surga. Siapa kira? Kira. Si ajunan si Andi. Kan begitu kan. Gula Sandi perusahaan. Owner. Jadi gula owner perusahaan. Fit and proper test. Senentuakin pegawai-pegawai gula. Ini kata lulus. Tapi jangan gula. Lah lulus. Siapa sih yang? Jangan. Makan gula bansambian. Pas semak kasih Andi nasib. Pasirah. Allah. Kimundro semak Allah harus punya ordal. Orang dalam. Cerering dalam Nabi Muhammad. Pas saya pamian kan Nabi Muhammad. Oh, mula saya pamian kan Nabi Muhammad. Pas sampai embian ada di hati Nabi Muhammad. Sambian bekali tolong gulaku sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sera orang si baca solawat sebu kali sehari semalam tambu sekali istiqomah lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Orang gini kita kira yatini mate sampai orang gini padang ke swarga. Mula padang ke swarga tak misem.